berdua Kak Mat tinggal ya. Rumah dia. Ron. Kaki Kak Mat. Iya deh. Nak apa dia? Ada juk tojuk deh Kak Mat. Yang tadi kau tunjukin ya? Gua tunjuk ke atas Kak Mat. Oh iya Pak Ron. Ini ngelakin kopi ya. Iya. Saya kopi Kak Mat. Iya Ron. Tak rapong ke ban sandal ya? Tak apa Kak Mat. Bedah apa Kak Mat? Enggak Bron, engkau udah nak rekeng antara silaturahmi ria. Duh, mak pas silaturahmi. Silaturahmi ku tak ken mencampur teki. Apa Kak Mat? Silaturahmi ya. Iya Bron, silaturahmi. Oh, silaturahmi Bron, meni silaturahmi. Keng lopot engkau. Kopi enggak lu Kak Mat? Iya no, Bron. Iya no. Beda apa Kak Mat? Ya tujuan saya pertama kan silaturahmi itu ya. Tujuan saya berdua rengko mata pak atengkag. Mata pak atengkag le engko kakek nak yo otak. Karena mengko tandi PC sekali Bron. Engko para setahun na laro ko opat. Dari mah beda yo. Seporan na Kak Mat mon setia. Tintandi apa sekali. Wana tangan tak majar SPP mungkin Kak Mat. Oh iya Bron, ya Bron. Tapi enggak kaki kau tengah yo. Iya enggak Kak Mat. Oh ya korla enggak fain. Tak apa bila bisa janji kakek. Tahu ki Kak Mat, ya kau tak sanggup po. Ya pokoknya sarana deh ya Kak Mat. Pola dua hari lagi ya. Insya Allah Kak Mat. Oh iya dan tos bingko ya. Jalan kau mau liangkin. Iya Kak Mat. Banyak kelakuan di romangkin. Gimana Bron, kau mau liang? Iya. Kacang kita erau dari mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lek, Mas Oleh. Tojo lek, tojo. Iya teh. Beda apa lek? Anu teh. Kacang lawan Roma ruah kentai raw ya teh. Kata punya arupan teh. Aba iya lek, kok nyari orang lek saya bala ko lek. Mar teh, kok bisa salah ko ya teh. Cek udon resen kok setia teh. Kok kaki salah ko lek. Iya teh. Oh iya kalau aku lek, pesen ada ketemu deki wiko ya. Iya teh. Kelangkong ya teh. Oh iya lek. Langsung des teh. Iya. Magkalareng tronya rerese. Maganas panas salah aku. Iya lah duhur. Tara Kak Mat tinggal kada dia. Bekerja kerja. Mak ada beduk Bron. Paling keng nyala otang. Baru kok Surya mah. Selamat. Kaki Bron. Tojo deh. Panas Bron. Kayu Kak Mat. Pelaking lah nyara otang ya. Anu Kak Mat. Seporan aja Kak Mat. Engko ki burung alak derep ken pemajar SPP nang tangana. Oh ya tak apa mungkin pemajar SPP an Bron. Pentingan dia tempeng tengah. Ya engko kakak kere beda pungan aki ya mungkin di otang. Maka lah tak gelem nyerah. Polan kakek ki enga kau tengah kangko. Dah iya kan ki enga kan? Iya Kak Mat. Seporan lah Kak Mat.
Ya tak apa Pron, mun bade sepentingan behi ke sepentingan heula. Kok seneng kakak kiri ya, lan kapan tak bisa nyerah sapa ora. Beda orang biasanya makin di otang pas leng matang leng. Oma tak tahu pamalok apa kapi beda jangan di otang deh. Keng tape cak sapura malolo Bron, takut tele kenyang kok ngakan sapuran kakek ya. Iya Kak Mat. Insyaallah 2 hari lagi Kak Mat ya tengah. Iya Pron, mun beda tulis raya ya. Iya Kak Mat. Mun beda, mun neku tulis raya. Takut tele diabetes kok sing ngakan cincin kakek Bron. Ya, Iya Kak Mat. Ya wis kok des Kak Mat ya. iya. Mana? Kak Mat. Iya Bron. Apa kaki mandan berpron? Tamu lebal boy. Tahu nih Kak Dut, ruwet. Ruwet apa? Tajuk lu corona mi. Ayo. Cerita ruwet apa kaki? Tahu deh Kak Dut. Butuh weseng kok saya tuh ya nyerah utang. Andi otang ke siapa kaki Jong? Ke Kak Mat tinggal Kak Dut. Tawar apa tuh yo? Tang licik kere macet serada. Ani ngono ciling kiai ka di lancar rezeki ada jeruang. Soalnya senjo tak lain pada 5 bekto. San pada 4 rakaat, sobun pada 2 rakaat. Dia apa nanti Kak Dut? Oh, ijek dengan anu Jong. Bedena kiai, ben bedena ben kok ben kaki ria, bida. Bida na Jong mun kiai ruang. Ada tiaki kelakuan dunia dadi syarat untuk magempang ibadah ben magempang masemak ke pangeran. Mun kok ben kakek ibadah bae syarat untuk magempang ke rezeki. Piye na jadi ya. Setia kan orang banyak salah kaprah Jong. Kapan tepak lako pas beda panggilan untuk asolat ngeluh. Duh ya lah depak kebejana bojong lah kok kita mari kok. Lo kakek niat ibadahnya di dalam Jong. Ya, isi nomor situ lah karena niat ibadah. Ini nomor 2 untuk rezeki Kak Dut. Ya jia, fitna ibadah kita ben kiai. Mun kiai ruwa ibadah lah kala saung guna lillahi ta'ala. Mun kok ben kaki ibadah nomor 2 malai lancar rezeki. Nang kau ida fik kan beda Jong ya. Innamal a'malu binniyah. Jadi setiap kelakuan tergantung dari niat. Make kakek alakoh nyari tunya. Mun ini ya ibadah anafkai keluarga harus ibadah. Cek mun kaki kadang mak ibadah nah keng mak lelan cara cekeh. Mun kiai juga iya Jong. Alakoh apa bae? Bi kiai aja niat ibadah. Apun boleh sila las jelas asolat keng ibadah ke pangeran. Make alakoh tunya juga Jong. Jadi tunya jero mun bi kiai ya iki bae syarat mak le aben gampang untuk ibadah. Mun kok berkaki dia ibadah iki bae syarat mak le rezeki lancar. Tade salanah orang ibadah. Cuma marah cek rakatara keluh. Ibadah keng keangkui macam perajike. Beni ibadah keng keangkui tolos apa teh. Islam panikah beni perusahaan. Pangeran tak malakoh, ben pangeran tak gaji karyawan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak tetiaki pangeran dek jin ben manusia kecuali keangkui nyempe. Pas bi manusia na balik nyempe keangkui racikena tambe. Tore ceknya banyak minta ke pangeran mun ebedena rangkorang. Patau todus sesuaiaki ebedena kalaben pamintana. Pangeran beni pelarian. Erayu kapan puto tak enga bila ampon tak parlo. Saka din toki Saka din